دما خوش ببینرین هجا ایرو 14 نیسان 2023 روشان روژا اینی بویا رو کشدن هری سرکی و هری بالکش یعنی لسرانسر جهانی رودانه امی حول بدن دناوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جواره پیشکش بکن. بله جاره کردن دما خوش ببینرین هجا جبو هلبجارتنین لترکیه تنی ادی مهک ما پشتی مهک دن جبو اورج ما قرکر تیگ بچه پارتی او ریخصنین دموکرات ده تفگری دنه پارتیا چپین کسک لدو باسکان ستارتا هلبجارتنی دا لباسک سرحدش گوری او لحریما یا دریا سپی او اگه جی لانتالیا هات دست بکرن ده وینا بریده سرک وکیلا کما هدف او نامزتا پارلمانتریه یا پارتیا چپین کسک ارزرومه بشتاش هینا دبن لینیرینا بزیشکاده یه. جبو هلبجارتنا لترکیه یا سروکوماری او پارلمانتو سیهروشمان پارتیا چپین کسک لزدای خواتین خواه باسکی سرحدی تورا هلبجارتنه کو پارتیا چپین کسک لباجارین ترکیه و باکور کردستان دایه دست بکرن لنافچه گور اجول مرگی هات دست بکرن. گلی کل بر بروی هلبجارتنه کمبونه نامزدین پارلمانتریین پارتیا چپین کسک و پارلمانترین پارتیا دموکراتیکا گلان هدفی بجوش پیشوازی کرنه. پارلمانتری هدفی ساید داده دیار کرکو گلی گوری لدیجی ظلما دستلاتا AKP سری خوان نتواندو وها گوته. امی ده هلبجارتن آنده با اوایی که خورت وینا خونیشان بدنه. ام سوز دادن که امی ده 14 گلانه ده همون نامزدین خود درخیننه. ام روش مازند بن. بیشتره هفسروکی گشتی DPP کسکین بایندر دیار کرکو لدیجی دستلاتا کدو خوازه گل بیری خستن بهیله و مازن ببین او فاشیزما AKP و مهبه الوشیننه. شان ده پشتیا خافتنان بری خوادزانه نافچه البک هوانی. تورا هلبجارتن یا کو دی پارتی یا چپین کسک لحرمین دریا سپی و اگیه بکه لانتالیای دست بکره. تور لنافچه کپزی هات دست بکرن و هفسروک گشتی هدفی متحد سانجار و بشانده یا پیر تبلیبونه. لآلیه دن سرک وکیلا کوما هدفی و نامزتا پارلمانتریه یا پارتیا چپین کسک اردرومی مرال دانش بشتاش دو جبو خباتین هلبجارتنی چوبو نافچه قره یازیه یا اردرومی قضایا ترافیکی کربو. هات زانین کو عملیاتا بشتاش سرکفتی بویه و روشاویشی باشه. بشتاش بو دمکی هلدان سروریا نهیرینا آورتا. هات را گهاندن کو عملیات سرکفتی پیک هاتیه. جن و هنرمندین ایرانی جبو پارتیا چپین کسک فیلمی آنیماسیونی چیکره. بله ریبریا واشنطن جبر بلگین استخباراتی ین درکتبون به هرسه به ادعای کو بلگین و شرط ین وزارت پارسنی آمریکای بلاف کریه کسی هاتا بنجاف کرن ده بلگین ناوبوری ده تاوی آگاهین تکلداری شری لأوکراینه خباتین سیخوری ین لحنبری حوال بندین آمریکای جی جهدی کردن. کسک به هنجتا کو آگاهین نپنیین پاراستنین امریکایی لسر اینترنتی اشکره کریه هات بنچاف کرنه. Today, the Justice Department arrested Jack Douglas Teixeira. سردوزگری گشتی میریک گارلاند را گهاند کو جاک تی هات بنچاف کرنه.
ژاکتی وی li dadgeha federal a postonê derkeve pêşberî dozgere. Garland balgişand ku binçavkirin bêbûyer ji hêla ekîbên boroya lêkolînê ya federal ve weke çarçoveyeke lêpirsîna derbarê derxistin ve şartin û belavkirina agahiyên nepênî yên ji bo parastina awalê de bê destûr hat kirin. Dinûçeyên çapemeniya Amerîkayê de hate ragihandin kesê ku hatiye binçavkirin 21 saliye û yekîneya îstixbaratî ya parastina netewî ya hêza hewayî ya masa Tşosetis dixebite. Parastina netewî ya hêza hewayî di demên aşîtiyê de dibin destê waliyê dewletê de ye. Rojnameya New York Times jî nivîsand ku Jacques rêveberê komeke sohbetiya înternetî ya binavê Sig Şakir Centrala. Ev komek ji 20 kesan pêk tê. Li ser malpera wan platformê derbarê çek û lîstikên kompyuterê de nîqaş tê kirin. Hate ragihandin ku cara yekemîn ev belge li ser vê malperê hatiye belavkirin. Di meha adarê de cara yekem têkildarê şerê li Ukrayna belgeyên îstixbaratî û agahî li ser medyayên civakî hatin belavkirin. Wezareta Parastinê ya Amerîka Pentagon iddia kir ku hinek ji agahiyan hatine berovajî kirin. Çavkaniyên ji wezaretê yên bo çapemeniya cîhanî jî dibêjin. Piraniya agahiyên yên têkildarî meha sibat û adarê bûn. Herûha derbarê misyonên plankiriyên pêşerojî de tu agahî tune. Di nava belgeyên hatine weşandin de xebatên îstixbaratiyên Amerîka têkildarî hevalbendên xwe dide meşandin jî hene. Pispor jî dibêjin dibe ku bi belgeyan hatibin lîstin û rastiya wan tunebin. Li gorî qanûnên sîxuriyên Amerîkayê eşkerekirina belgeyên veşartî dibe sedema cezayê 10 salan yekgirtîgehê. Belê Rojava û NATO êdî bi daxwazên Ukrayna re nagêjin li aliyekê cek û ceberxane li aliyê din jî parastina sînor piştî daxwazên Ukraynayê NATO deryaya reş biparêze ji Moskoyê bertekên tund derketin hem wextê aloziya heyî Polonya wê balafirên MiG-29 bişîne Ukraynayê Almanya jî biriya Çînê dixwaze zexta li ser Rûsyayê bê zêde kirin. شەڕێکی کوپازدەمە هەند دۆمە û xuya nake wê kengî bidawî bibe. Rûsya bi hemû hêza xwe hewla pêkanîna daxwazên xwe yên li Ukraynayê dike. Rêveberiya Kevê jî di her fersendê de hewara xwe digihîna welatên Rojava û NATOyê dor li Rûsya teng bikin. So we held an exchange of views with EU foreign ministers. Di vê çarçoveyê de gotinên wezîrê karê derveyê Ukrayna Dmytro Kuleba yên bo derya reş Moskov hêrs kir. Kuleba ji konferansa yekemîna ewlekariya derya reş a platforma neteweyî ya Kermey ku li paytexta Romanya Brokşey pêk hat peyamek vîdeo şand û got. Serketina Ukrayna serketina me hemûyan e. Kuleba îşaret bi wê yekê kir ku geşdan nîşan dide ku ewlekariya li derya Baltîk û derya reş ji hev nayê dabeşkirin. Kuleba daxwaz kir ku sîstema parastina asîmanî û moşîkî yên Ukraynayê û hevalbendên NATOyê yên li derya reş û Baltîkê bên yekkirin. Li dijî van peyaman ji Moskow bertek derketin. Berdevkê Kremlînê Dmitry Peskov ragihand ku ev yek wê tu carî pêk neye û got. Derya reş wê tu carî nebe deryayekî NATOyê. Li aliyekî din Almanyayê sewqiyeta Polonyayê ya balafirên şer ên MiG-29 bo Ukraynayê pejirand. Bi vî awayî Polonya wê bikaribe 5 balafirên şer ên din bişîne Ukraynayê. Dema ku Almanyaya Federal di sala 1990 de bi Komara Demokratîk a Almanyayê re bû yek wê 24 balafirên MiG-29 ji Almanyaya Rojhilat girt. Wê demê ev balafir di nava balafirên şer ên herî modern ên cîhanê de bûn. Berlîn di sala 2004 de 22 balafir dabû Polonyayê. Di encama qezayekê de yek ket û ya din jî li mûzeyekê hat pêşandan. Li aliyekî din rewşa li Ukrayna
Di rojava serdana wezîra karê derve ya Almanyayê an lê Baerbock ya Çînê de bû. Di civîna Baerbock ya bi hempîşeyên xwe yê Çîn geng re gavên ku ji bo dawîkirina şerê Ukraynayê dikarin bên avêtin derketin pêş. Civîn nêzî 2 saetan dewam kir. Baerbock ji rêveberên Pekînê xwest ku ji bo dawîkirina şer bandora xwe ya li ser serokê Rûsyayê Vladimir Putin zêdetir bikar bîne. Wezîra Alman ji Pekînê xwest ku alîkariya leşkerî bo Moskoyê pêk neyne. Di şerê li Ukraynayê de yek ji koma çekdarên herî balê dikişîne li ser xwe Wagnerên Rûsî ne Yekîtiya Ewropayê şirketa Wagner a çekdarên ku alîkariyê dide artêşa Rûsyayê ceza kir. Komisyona Ewropayê destnîşan kir ku Wagner di êrişa Rûsyayê ya li ser Ukraynayê de roleke aktiv lêstiye. Di şerê li Ukraynayê de Yekîtiya Ewropa dixwaze destê Rûsya lawaz bike. Ji ber vê yekê di ermanca cezayên wan de hêza Wagner li pêş e. Koma Wagner ya ku demên dawî balek zêde kişandiye ser xwe rastî hêrsa Yekîtiya Ewropa hat. Yekîtiyê bi hinceta ku bi awayekî aktiv beşdarî şer bûye cara duyemîn navê Wagner li lîsteya cezayê Yekîtiya Ewropayê zêde kir. Wagner di meha Sibatê de ji ber bin pêkirinên mafên mirovan û bê îstîqrarkirina welatên li Efrîqiya di lîsteyek cezayên din ên Yekîtiya Ewropayê de cihgirtibû. Di daxuyaniya Konseya Ewropayê nûnertiya 27 welatên Yekîtiya Ewropayê dike de. Yekîtiyê destnîşan kir ku Wagner ji ber kiryarên ku li Ukraynayê xira dike yan jî gef dixwe dîsa li lîsteyê hat zêdekirin. Konseya Yekîtiyê got lîsta dualî ya Wagner metirsiya çalakiyên grûpê û berbelavbûna wê li qada navneteweyî û her wiha bandora wê ya bêîstîqrar li ser welatên ku ew tê de çalakin destnîşan dike. Yekîtiya Ewropayê ceza li rêxistina medyaya Riya Fan ya serokê Wagner Yevgeny Prigozhin ferz kir. Rêxistineke sivîl a Rûsî û leşkerekî ku Wagner terka wê kiribû vê dawiyê iddia kirin ku Wagner berpirsa serjêkirina girtiyek şer a Ukraynayê. Prigozhin ev iddiaya ku ji aliyê Ukrayna û netewên yekbûyî ve hat şermezar kirin red kir. Rûsyayê ragihand ku derbarê bûyerê de lêpirsîn dane destpêkirin. Lê welatên Yekîtiya Ewropayê mal û milkên kes û rêxistinên di lîsteyê de têne cemdandin, qedexeya çûn û hatinê tê sepandin û her kes û şirîketeke li Yekîtiya Ewropayê qedexeye ku pereyan bi devan kesan. Yekîtiya Ewropayê bar ji ber êrişên Rûsya ya li ser Ukraynayê 10 pakêtên cezayê li pey hev li hember Mosko û rêveberên wê sepandibû. Di nava hikûmeta Yemen û Komên Hûsiyan de pêvajoya guhertina girtiyan dest pê kir. Her du aliyan li ser berdana 887 girtiyan li hev kirine. Di roja yekemîn a pêvajoyê de bêtirî 320 girtî hatin berdan. Di dema pêvajoya destpêkê de xaça sor a navneteweyê amade bû. Ji bo girtiyan balafirên Erebistana Siûdî û Yemenê hatin karanîn. Di pêvajoya destpêkê de aliyan li ser pevguhertina 320 girtiyan li hev kirin. Di nava kesên werin berdan de rojnamevan siyasetmedar û leşker jî hebûn. Erebistana Siûdî û Oman jî hew didin ku li ser nexşeya aştiyê û dirêjkirina agiribestê Hûsiyan razî bikin. Her wiha pêvajoya guhertina girtiyan ku dibin çavdêriya netewên yekbûyî de di navbera hikûmeta Yemenê û Hûsiyan de hatibû li darxistin dest pê kir. Aliyan li ser berdana 887 kesan li hev kirine. Bilê em carekê din behsa Koreya Bakur bikin. Koreya Bakur ragihand ku ji bo cara yekemîn mûşekeke balîstîka navperzemînî ya bi sotemeniya hişk bi aweke serkeftî ceribandiye. Rêveberiya Pyongyangê got ev mûşeka herî bihês a ku me pêşxistiye ji me re êrişa çekên nukleriyên bo parzemînên din hên hêsantir bûye. Koreya Bakur îdî rojane metersiya hêza xwe dixe nava welatên cîran.
هری داوی پشتی موشکا دو هاتی جرباندن ایروژی ریوبریا بیونگیانگ موشکی دن آنا پارزمین جرباند. اف موشکا به سوتمنیا هشک مترسیه که هین مزنتر دناوا جواکا ناو دولتی دا آوا کرن. موشکین به سوتمنیا هشک جموشکین به سوتمنیا شل خطرناکتر تینه دیتن. جبرکو اف موشک ددمکی پرکن دکارن بین آویتن. ده همان دمی ده هل آنین و گوهستن آوانجی هسان ترن. کوریا باکور راگهاند کو موشکا زاوی یا کو جرباندنه گافه که گرینگ بو کو بکاربن ایریش نوکلری پیک بینه. وینین موشکا ایرو هاتی جرباندن دمدیای دولت ده درکتن. هاتا تاقص کرن کو جرباندنا موشکی بسرکفتنه که مزن هاتیه کرن و اف جرباندن ده ترسو فکاران بخنا و دشمنان. آژانسا فرمی یانوچیان آواله ده کیسی ان دیار کرکو به موشکا هواس نوکفو حجده و سکنا استراتیجیکا کوریا باکور به خورد کرنه. کوریا باشور اشارت بوئے که دیگه کو کوریا باکور جبو پیش دبرنا تکنولوژیا سوتمنیا خورد به دویا وان بدمک زیده ترهیه. پشتی جرباندنا موشکا زاوی یا کوریا باکور لگراوا هوکایدو یا ژاپنیا جی آلرم هدزاین. لیدر کوریا باکور کیم جونگ اون ادعا کرد که بموشک نوره و جبو ولاتین دجمن کریزا اولهیه زیده تر ببه. کیم گوت دوی دجمنین ما devج آرمانجین پوچ بردن و devج کریارین بی عاقل بردن. ریوبریا بیونگیانگ دوی باوریه ده یکو تطبیقات لشکرین هافارین امریکا و کوریا باشور آلوزیا لحرم زیده کریه. جبر وی سدمه دمهن زاویده لزدا جرباندن موشکان. موشکین کوریا باکور ی نافارزمینی ناسکری بسوتمنی شلنه. تیزانین کولی در کوریا باکور کیم جونگ اون دخوازه موشکین بسوتمنی هشک کجبا جاهی یانجی جکشتین نوقیوانی بین آویتن چی بکه. کوریا باکور دکانونا پیشین دا موتورک سوتمنی هشک یا بهیزکی بلند جرباند. 전략무기 시험 발사 성공의 기쁨이 발사장에 차고는 پشتره مراسم که لشکری یا محاسبات هاتل دارخستنده و اشارتین موشک کنو یا بالیستیک آنا پارزمین یا سوتمنی هشکده. بلیل اوروپا هیناجی بشک زیده یا ولاتان سانترال نوکلیری جبو بدستخستنا انرژی بکارتینن. آلمانیا یک جوان ولاتین یکیتیا اوروپا یه هرچی قاسی ریوبریا برلینی بریا نها پرانیا سانترالین گرتبجی هینا لولات سه سانترالین کو جبو بدستخستنا انرژی تینه بکار آنین ج بریارا گرتنا وان رجی لنوا ولات ج صدی 59 نرازینه. ألمانيا خو أماده دكه سبب گرتنا سه سانترالين خوی نوکلری خاطر ج انرژیا نوکلری بخوازه. لیلگوری راپرسین کل ألمانیای درکتیه هولی پرانیا ولاتین ألمانیای و بریاره شاش دبینن. راپرسیا کج آلیه سازیا وشانی یا گشتیا ألمان آرده و هاتیه کرن برتکا ولاتیا نیال دجی بریاری راد خبر چاوان. آرده دیار کر کود راپرسیا ناف برا 11-12 نیسانی ده بگشتی 1204 هلبجیر بشدار بونه. لگوری وی جسدی 59 ولاتین ألمانیا دفکره که دستبردانا ج انرژیا نوکلری بریاره کشاشه. لی جسدی 34 پشتگیری ددن وی پینگاوی. هیجای بیرخستنه یه که درا پرسیا 13 سال بری هاته کرنده ریجایا کسین که پشتگیری ددان راوستاندنا انرژیا نوکلری جسدی 62 بو. برا پرسیا نوره نیرینا ولاتیان یا لسر مجاره چقاس هاتیه گوهرتن درکتیه هولی. بالکشه که دنافبرا دنگدیران ده جسدی 82 آلیگرین پارتیا کسکان و جسدی 56 جی یم پارتیا سوسیال دموکرات پشتگیری ددن پلانا حکومتی یاج بو دستبردانا ج انرژیا نوکلری. لی جسدی 83 آلیگرین پارتیان یکیتیا خرستیان و جسدی 81 آلیگرین پارتیا آلترناتیف جبو ألمانیای لدیجی وی پینگاوی دردکوین. جسدی 65 آلیگرین پارتیا دموکرات آزاد جی بریارا حکومت شاش دبینن.
بلی بینرین هجا ام لور دیگهجین داویا بلتنا خویا جهانی او دیویژن حتی جاری کردن ورین پیشیا و ببینن دنا باخیر و خوشیده هر شاد و بخوار